Isusovo voskresenje to fundament hristijanstva. Buc hristijan znači veric, že Isus, jedinorodni Sin Boží, cerpel, bol rozpjatý, umar i voskresnul z mŕtvych. So svojim voskresenjem on pobedzel šmerc a nám otvoril úchod do života vičnoho. Buďme švetlo voskresenja, kotre švici i ošvecuje drahu každomu. Podzeľme ho s druhýma. Najše vono vidzi u našich pošmichoch, u našich slovoch ošmeljenja, u našich diloch ljubovi, a naše švedočenja naj budu mocni eho toho, co Boh za nas zrobil. Vinčujem, blahosloveni šveta voskresenja Hristovoho. Naj oni budu blahosloveni i značni za nas i za švet, dzekujući našim konkretnim žicom i preživljovanjem podiji voskresenja Hristovoho. Hristos voskres, vo istinu voskres.